Ia ka football tournament ke Banungkong ke Palapaniai daga Kersian Lang Multi-Purpose Cooperative Society Limited lalaban penkut no hak arpawai tarik upanai Jemang Arazar Arpar hambaran football Umbang Sumer Haribhoi District. Ia ketika jingi lekai football lai kenduk final hapdeng ke klub Yaine Football Club Nongpo bat ka PPK Academy ke Benamalki Shillong. Hak ini ke jingi lekai ke long kebaya khaj bah. Hak bagi player na baro artaliki kenhun kila peni ya kasab jing tebit jengki bani lekai bat kene ke jing lekai hak kelas step bat ke kelamit kala syukut no hak jing khaj mar shikol. Henry ke nam job la yora apat da ke PPK Academy namal ke Shillong kabla job da ke jing shoot tiebreaker bat ke Yaisha Football Club Nongpo kala haban syuhun no ya ke jing job hak nam ka baar bat ra lang ya trophy bat ke certificate. Kanong job ha kene ke jing lekai football final kala yo ban rai ke song pisa ke basan po hajar tengka ha ke bai kong Magdalene Sokmi Maulong ibidai MDC jong ka Umsning constituency ilawan ban poi kumi kongsan da ke basamru ye ke khusnam syagi te nong job.